萨利卡卡马布隆平安，有卡特雷海诺米达阿尼尼阿拉拉亚，da有基马诺卡特雷海古尼尼阿埃卡，那奈马鲁伊彻诺米达古苏尔诺卡瓦斯。姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，这是家庭礼拜信息的影片。愿上帝的话成为我们的帮助。O sasa osian numida anini a lalaya idini ijikir sakatusa tusa puluh enam acefang sakatusa tangasa tulu atusir ijikir tusa puluh enam acefang sakatusa tangasa sakatulu atusir ufrih nupang jalan jutlal idini katalangai a katatelekan cecai patek tulu suot pitu puluh iraku cecai katalangai katatedekan cecai patek tulu suot pitu puluh iraku cecai。今天所要读的经文在以西结书第26章第2节到第3节。Anu mafulih to nomita pamata handa minengneng sa osian nomako sual sa itini I fang salai a chulal sual sa jingda kiso o mamapuher a tamlaw o suar no diri I hira mapelengai toko Yerusalem malasawatai toko itseningla a mi patiam caai toko mamidiaw a mi ikhlas I titaanan jingra saan a milekar a lipaha ko finaulan no diri ura saka usuar no isa takarawai a tapang I diri aw o sasaalaen aku kiso o papasaopuan aku ko kasakitakit a matia o lulis no riar a taini a miluot I tiswanan saan liawen ako a sanukaping a mi saosi。现代中文译本以西结书第26章第2节到第3节这样说：必求的人哪，泰尔城的居民兴高采烈地呼喊：啊哈！耶路撒冷毁了，他失去了贸易的能力，他不再是我们竞争的对手了。所以，我至高的上主这样说：泰尔城啊，我要敌对你，我要召集列国向波涛来攻打你。以上。萨利嘎嘎马布隆，unani sa osian numita asuan ufang在julan anini o tatapangan patusukan rayapan numita masa si orong to pahles masa si orong to pahles。我们今天所读的经文所要领受的主题是互相分担苦难。Una suan ufang在julan o pali ayawai asuar ni ijikir ami parimuot to finaulan no diri anyara。今天我们所读的经文是先知以西结对泰尔城居民的一个警告。Idia I malipahak jangra to nikajipahles no Israel atamlaw. Saka paluatan no kawas ko rumah-rumah a kitakit ami saasla I jangraan ami luor to itiraay a finaulan。当时泰尔城的居民对于以色列人受苦幸灾乐祸，所以上帝就兴起了其他的国家要攻打他们的城镇。Pahapinan ji ijigir sarikaka在刚刚爱啊米拉啊马里巴哈国法律做努米达都尼个吉巴勒斯努达哦，尼个kapisa法律做kita都kata langsaan都尼个吉拉绕努迪人。先知以西结要告诉我们，我们不应该对别人的苦难感到幸灾乐祸，反而是我们要常常思考自己，不要背逆上帝的命令。Kapisa falu suat kita akapiliang tu suat no kawas。Tapakai ni tu na suat no fang在jural sakat cecai uhara tengen no mita sari kakak。Ki hatiaan to ko tumangicai atamlaw a tumangis。Ki hatiaan a tumangis ko tumangicai atamlaw。首先我们要思考的主题是，我们要与哀哭的人一同哀哭。Ira ku patiam mai a minato ko diri a nyaro saka utala chitlapongai makapahay ko urip no itiraay a tamlaw。
泰尔城因为有商港，所以城镇是非常的繁荣。Da suasai tini fang za julat o masasi itlesai ko Yerusalem adu diri anyaro. Nahani pakai ni ipipatiam ko Yerusalem chilafong fang za ko orib no finaulan. 而耶路撒冷城跟泰尔城彼此有竞争的关系，因为耶路撒冷也是因为贸易，以色列人的生活比较富裕。Yo matapos to no kawas ko Israel at tamlaw mga pulong to ko Jerusalem anyaro i. So sa tinifang sa jular, malipahak ko falucho no finaulan no diri anyaro sa. 因此，当上帝惩罚以色列人，让耶路撒冷城倒塌的时候，圣经说，当时的泰尔城居民就兴高采烈，就幸灾乐祸。Pahabinang ji ijikir i zangraan, uzai kata tulong lemak kunini。但以西结所要表明的是，这是非常不恰当的行为。Sarikaka au lemak no finauran no diri anyaro i, omipalalai ititaanan o misa Kristo ai。在这一段经文里面，泰尔城他们的所作所为正在提醒我们基督徒，anu cima do adam lau。Anu usari kakak to anu caay ko sinja itu i. Aka kapakai ni ini kacipales ko urip no tamlaw maripaha ko falujo no midasari kakak。无论是谁，即使是信徒或是不是信徒，只要人在苦难当中，我们都不应该幸灾乐祸。Unini aswa pahabinang tanan kao mi patah kalai to sini atlai ayai sila itai falujo numita binangan numita ami pacafai i zangraan。圣经要告诉我们，我们应该用一种同理、怜悯的态度来陪伴受苦的人。Amado suan ni Paulo itini fang在做啦伊罗马，tusa kusavaw at sifang 5 kusavaw at tusir suasa jingla。Kihatiaan malipaha ko lipahakai at tamlaw. Kihatiaan tumangis ko tumangizai at tamlaw sa anjing啦。就像保罗在罗马书12章15节这样告诉我们的，要跟喜乐的人同喜乐，跟哭泣的人一同哀哭。Urasaka una suanu fang在jutal anini mi pa ijelai i titanan ka sasi orong kita inurong no mapatesai at tamlaw. Ami misakahmau to rurai no falujo nang啦。所以从这段经文里面在鼓励我们，要为受苦的人来分担他们的苦难，减轻他们心中的忧虑。Waharatengen numita sarikaka,在个巴盖尼个吉巴勒斯诺tamlaw maripaha ku falujo ita. Nika kao mi lama ai atlai ayai sila itai ko pinangan numita falujo numita ami pacafai mi patihi to jipatlesai atamlaw。我们不是在人的苦难当中幸灾乐祸，而是当人面对苦难困苦的时候，我们愿意以陪伴同理的心与他们同在。Dasakatusa uharatengen nomita sarikaka, pahabinangji ijikir, kaomisa punerai ku falujo nomita utamlaw ami tier to kawas。接着圣经要告诉我们，先知以西结要告诉我们，我们当要谦卑的来信靠主。Mapeleng ko Yerusalem anyaro, matekop ko diri anyaro. Unini i satu umi patah kalai ku kawas kun kata lama anu ijer atau sakuan ningda ami paseneng to kasakitakit。耶路撒冷城跟泰尔城的陷落，其实都是上帝在向地上的各个国家展现显明他的大能。Sarikaka mapulong sarujuran ku falujo ami tier tu kawas itini ikapadesan urip atau misa puner tu falujo mi hakelong tu na falujo anu kawas ami lemak tu maamaan unini i ulah lemaken asa nomita o mitu orai tu kawas atamlaw。姐妹弟兄，身为基督徒该做的事情是在患难当中全心信靠上帝，在日常生活当中谦卑的顺服上帝的心意。Saka
masa si orong kita to pahlesi umilah ti ai to ya ka sa si ulah sanai arimuot no tapa，所以我们互相分担彼此的苦难，是在实践主的教导，就是要彼此相爱。Matu usuar itini itaneng sakamutab at sifang tusak kusavaw at tusir，就像箴言第10章第12节这样说的 ：“Mi paluah do saka caculi ku inter， ni kaurira mahleng amitahpo do burung no patelas ku ulah saan kusuar。”箴言第10章12节说：“憎恨能引起争端，爱能掩盖一切过错。” Ano mitliputai to Israel at tamlaw, mi patsafaya ito mapatlasay Israel tamlaw ko tiri pinauran no tiri anyaroi, nadagzai ka chimaan 장라, nadagzai ka tegupen no kawas 장라。如果泰尔城居民关心以色列人，关怀受苦的人，也许他们能安然无恙，不被毁灭。这个不干你都拿算放在主啦，那marari kita misa falu Kau misa punerai falu cua ita mitir tu kawas. Kau ulah nu falu cua nu mita amasa si hamhan. Bahkan itu nini aslemak patal ke nu mita ngayai pinangan nu mita o mitu urai tu kawas。希望我们能够常常反省，谦卑信靠上帝，用爱心彼此接待，这是我们基督徒应该活出的生活的态度。那么，Parlemen nu kawas ko mitengirai suaning lah mitolon kita， 我们同心来祷告。Matumesai ku ulah wamaniam I kekarayan teramikan sya kami to sini atla nomeso. Yo mapahles kami, yo marurai kami, yo mararum ku falu suat nuniam ira ai aca ku ni ucuran nomeso acoyo sadikaka mi pacafai mi patihi tamyanan。Matuswal tini pangcay sulal, umiki hatia ay kami to mapahlasay mararumay at tamlaw, mi pasafay mi palyako to falujuan nangda. Uruma sa to wamaaw, pakani itini itlemak no isay tamlaw ato pinauran nung tiri anyaro nanay mapana kami to ni kacitalangca no tireng, amangarap o sapunal falujo amitiar itiswanan. Pakasurin kami, tatamaan ko sakwan at itzel no miso. Saka tatamaan ko siniatla at ulah no miso. Amitlipo to misa itzelay mitiaray tiswanan at tamlaw. Nanang misa punuray palutso no niyam amituor itiswanan. Ta mutser ko lakat no niyam amituor tiswanan sa ipirias to lalan no miso. Mikan siya kami wama. Pakaningangan no tapang ci Yes Kristo mitolon. Amen.